Good morning, everybody. Woke up here at Dumaguete and we will be trekking to see full pack. This is gonna be my revenge climb to Cuernos de Negros or Mount Talinis. But right now, we will be going through Apolong Trail. So last time, nagmalungkay ni, which is easier than Apolong. Pero karon, good luck sa mga bagtakan yung mga best. Pero Omega on the go. Let's go. Don't forget to hit like and subscribe and share peace and love. Oh my gosh. Ako yung nasayo sa ano. Ay, siguro kita nakahanap ko mga viewers. Follow me at Hoboshan on YouTube and click like and subscribe. Baik ko tayo English kaya bay. Ang bag na like ko. Uy, na-vlog me. Wala na oy. Puno na dito oy. Mga tao upload. Oh, nani? So nasa ako guys, kinari. Nanay sila yung ani-ani. Wala pa man to yung ani sa una. Pero mga 2 years ago pumunta sa noon to. Pero mangnaog namin. Kinamay sa babaw sa jeep. Sorry. Tinggaw kasi muna. Grabe, Jobe yun. Galing na, Pilipino. Pang-kalendar. Pwede po. Okay ha? Hey guys, so we're now here at the Casaroro jump off. So last time wala pa na siya. Then fill out may ganang kuan saan Mountaineers information form. Nag-sign sa mig waiver here sa ilahang tourism office. Nanay, mandatory nga local guide diri. So don't forget to hit like and subscribe and let's go. Para sa vlog. Time check 7:45 and we're still not yet there in the part nga sending kayo. Pero kapoy naman eh. Ano malik ko pang tao may dire. Naog na ta na. Trek pa more. Susukod na taog pasaka. Okay. Lights. Ala, nganon ni. Why? May nagbandal. Don't do that, okay? Napagay bagong bayan. Scam na nga. Kaya dito nakabangla ko kayo na. Wala. Uy, nagaya taps ba ako? Kaya untihan ngayon na ba nagsakay sa jeep ate panuhot ang hangin. Kanang oy bay ko gusabla. Naog na ta na. Hey guys, finally na namin dali sa Ranger Station. Yeah. Kapoy kayo das. Kapoy kayo. Ano nangat katawan taon tayo. It hurts. Ayaw ba? Kiwabe ako na pag-increase akong koko. Sige lang. Inyura kong katawan kuan. Actually, I'm gonna be staying at that cabin. Ranger's cabin. Ay sa ko ninyo ko ano. Babe, shout out to my. Hello. Say paslak. Pasok. Pwede pa ilabay ang tuod ala ba. Manananggal. Kaya taglupad na.
Kayo, uy. Unsa? Sudah sulay da. Kailangan siya duha ka kamot. Hala, my God. Yo, Ew, that's ew, immoral. tawon sa Maurice. Nag-start na. Hello! May basa. Uy, basa ko, uy. May basa si Idas. Huwag na. Bugnaw dahil. This is it, guys. We're almost there. Kita na ang lake. Woo! It's so green. Mas green pa sa akong utok. Share, peace, and love. Okay. Grabe. Sakto ba niya akong gibuhat dito? Sakto naman siguro. Pasari ay. It's a trap. Like na illegal ng afternoon. No. Time to pitch our tent before may mo ato sa summit. So among target kay sunset. At for sure nindot kayo ni. Pag-circle daw tayo na pita. Kapoy! Perting inita. Pero share, peace, and love. Let's go to the summit. Let's go! Hey guys, we're now finally here at the summit of Mount Talinis. Finally. And you know what? Nanay fog, so dapat kami magtali og pa-picture kay matabunan na niya ulay kay sayang kaayo, but you know what? Ang effects of fog niya ang wind. While the wind blows it away. Yay! Oh, English. Blows it away. Kaya music nasa ko. Di ba? Di ba? Di ba? Yes! Let's go! Revenge success!